nyuma y'igihe kinini undi mufatanyabikorwa wa Visit Rwanda yagaragaye. Ni nyuma y'igihe kinini nanone turi mu rungabagabo twibaza tuti ikipe yavuzwe na PK kigiye kuzajya yamamariza Visit Rwanda yindi yo muri Espagne ni iyi. Ahangaha yari yabivugiye mu nama aho yari yavuze ko hari ikipe yo muri Espagne bari kuganira bifuza ko nayo yazajya yambara Visit Rwanda ikiyongera kuri Arsenal, PSG ndetse na Bayern. Iyo kipe rero yashize iraboneka. Kipe nta yindi ni Atletico Madrid. Ikipe yo muri Espagne yasinyanye amasezerano na RDB. Aya masezerano agaragaza ko yasinywe ku itariki 30 z'ukwa kane mu mwaka wa 2025 hagati ya RDB ndetse na Atletico Madrid. Aya masezerano avuga ko azagera mu mwaka wa 2028 kandi iyi Visit Rwanda ikazajya yambarwa mu mipira y'abagabo ndetse n'abagore imbere mu gihe cy'imyitozo ndetse na ya myenda binjirana mu kibuga mu gihe match igiye gutangira. Ibi bizaba gutyo mu mikino ya La Liga ndetse n'imikino y'igikombe cy'isi cy'amaklebe teganyijwe mu bihe biri imbere. Urabyumva utese nyamuneka, urumva kwagura mu marembo bya Visit Rwanda, urabyumva turabitekereza. Reka duhe muri comment, niba gukora share, comment na subscribe. Ndabakunda cyane. I love you so much.